MCA wa Koroto asaraga ki neje ne itumibia wandikani guteja ni Romero Ontuburea burete tenkirithano inene gatigati ka thirikari ya Gavana Kawira na rwangirwo wandikani ya Jamiru saraga ki akiaria augite ni umani bakurukite kigina gya kwandika arigitani na arimu ba ICDE ende kigina kira Meru yathuragirwa kyanyiwa gaki augite kumune na kunyiwa kwa mbeca iji na ndigutumbika wandikani gwitana mbere kinya kethira twanya tutu ni twatumiritwe augite kinya kugwithwa kwa Finance Bill 2024 ni utubunge butumite mbeca iria Meru yari kwamukira chianyia norotete MCs barabati kugwatanira na Gavana Kawira akiuga nibo bayinyeritie kwandika na kuwa akiuga ukareta thina ni untugutithirwa kuri na mbeca cia kuria michara mutugikare na kurikithia Kagite nega kone ne mikuchano gatigati karwangi rwandikani ya Jamiru na thirikari ya Kawira Mwangaza ale nyuma ya rwangi rwandikani ruri gutumiria kuri na ngugi kirindwangi mwanya Jamiru nayo thirikari ya Kawira Mwangaza yachumiria kwa gutengugirio na rwangi rwandikani na rukiuga kairugeta na mbere gutegera ntumiri uchangugira chitumi untubone bwithirite bwikuche ya mauge nkurani kire MCs bambunge ya Meru na tongeria bange na ujo ni MC wa Koroto asaraga ki ure kuga wate kurega bale mbunge ne bekire kigena kwandikana mono kire rwangi rwa ICDE na kinyari tinguge bogima indi akiuga bare kuthithia banjeti maugaruruku ne jathithikire kumakire thirikari nene are akuga bathithia banjeti ya bilioni 11 na mwaka jojwa thirikari ariuga kaunti ya Meru ikethire kiamukira kigena kia bilioni 10 araugite na ndinithirite gita kigena kia bilioni 1 kimbesa ira tukona mwaka jo ankwenda kwira Mumeru tukona mbesa ciuko kinya 10 billion ko itugutara around 1 billion mbere makiri allocation ira yetu twathithitie kana mbesa ira twabangirite kukia kuona tutete mbeca ki ina mbesa already tuthithiritie budget ikumanisha kwi mantu jamwe jara tugite yathithio kiri budget jara yatumba kuthithwa kingi msiga kina ugite kinya gutejanirwo kwa muswanda jwa kigena jwa ngiri jere 24 ni jwa ringithirie thirikari cha matura nene akiuga ni kwari kuongerwa kigena nkuruki kiri kira kiejaga na ko akiuga Meru nethirwe gita kigena kio chiringi milioni 520 Finance Bill ekorega gukuruka oso county isi eterete kwikigina irende ona ke extra rira twari tukurukia Finance Bill still budget isi kairi isi area affected na around 520 million in Meru na inya yoki otega kairi ilos na kwe mantu ja maingi muno jara twekirite kiri budget kana jara members ba county assembly bathithitie bakurukia na yatumba kuthithika nontu bwa mbeca ucio nthe ciumbite kura kuma kiri treasury na ndikumania na bo MCA gakina teterete Kawira Mwangaza akiuga tori na thina ya wandikani akiuga nikigena gite kungana areugite kigena kia mishala Jamiru monkira narwa kireguru muno na akiuga thirikari ya Kawira Mwangaza no kekugide Kenya kinya control of budget tere mwaka na yairi na inya members iba kumenya na ugete wage bill yetu as Meru County ere iguru na kiwi kiare kinya sababu emwe yare ya impeachment ukategera kiri impeachment yetu rathithitie itwauga ete inya Gavana na andikanite mono na andikite excess nontu wage bill yetu yare 59.2% na Meru tubati kwethira thai turi kiomba ku sustain wage bill ya 35%. Kukia kuona twe iguru na around 14% na ke 14% area no mwanka na controller na wete no mwanka tumenyora tukaminika esoke mwanka 35% ko wandikani ndene Meru kaita kainkuona bukioma bwa Koroto thiria kiara MC gakiaruga MCs ba Meru
mono aregani notongeria Kawira Mwangaza ni boba gukinya mbundi wandikani maguta beta na mbere kwandika ntu akiuga mbundi ejeja kwandikana na ntu bethira bakinenkerwa baruga ciangugi ni thina nkuru kirongerwa Jamiru mono magambe ne kotini kinyari na members bakwita kugwatanira na mbundi ere wandikani kana county public service bond bakaita baruga iria na bakera mbundi ningo aendi na kueja na baruga si appointment ankwenda obwira baruga ikinya bwaewa si appointment kukethirwa kwina thina ya kurea misara kukethirwa kwina thina nya ya ku report no ni cases ingi tukwenda kureta members bariwa governor kana county emerwe na so many cases ira si kotini na inya thayo ketoka andika mtu wa munenkera baruga na right ya kudemand mbecha ciawe no au members no babo create ndwa kaire ya kweja kureta antu batinda kugamba na thirikari na magamba ni necessary na magamba yu ya kiuma kire county assembly emeru na kemenya mantu jere kuthithia ntabariko imanto yateumbika na imanto yatebwa ende ikwenda ku create tu confusion na kwenda kureta andwa ndene county yetu Emeru ke report rate toshaweru weekendi rea kwari yetu ni Mutuge Kare.